reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Ibendera TV. Kaze makuru yo muri rukerera uyu munsi turi kwa gatatu ni tariki 8 z'ukwezi kwa 10 muri mwaka wa 2025. Ikaze kuri mwese rero turababwira ko Kabare ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo barwanya umutwe wa mama 23 bigaruriye bice byinshi buri muri grupama ya Ruhago. Ibi uraza kubisobanukirwa neza ndaza kandi kukubwira ko cyase turaza kugaruka kubijyanye n'umusirikare wa RDF bigwaye ko yari yarafungiwe mu gihugu cy'u Burundi rero akaba yamaze kwakirwa mu Rwanda. Ibi turaza kubigarukaho, turaza kunyarukira muri teritwari ya Rucuru turebere hamwe bijyanye n'urupfu rw'umuturage wapfuye azize igisasu cyaturikiye hafi ya Kiwanja. Ndaza kandi eko kujyana muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira turebera hamwe bijyanye n'imirwano ikaze iramutse hagati y'igisirikare cya leta ya Congo FARDC Wazalendo bongeye guhangana n'abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo na mama 23. Turaza kandi kurenga hangaha tunyarukire Mwenga mu bice bya Mwenga na Shabunda. Imirwano hagati y'abarwanyi b'umutwe wa mama 23 na FARDC bari kumwe na Wazalendo yongeye kubura mu gitondo cyo kuri uyu munsi. Turarebera hamwe rero imisozi imirwano iramukiyeho dore ko ari imirwano ibivugwa yuko iramutse iri ku rwego rwo hejuru muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru naho imirwano iraramutse hagati y'abarwanyi b'umutwe wa mama 23 bangeye guhangana na FARDC na Wazalendo. Ni imirwano iramukiye mu duce twa Ngururu na Oso. Turaza kubirebera hamwe ni Oso Abanyungu ni aha muri Masisi naho amakuru aturuka aravuga ko ishyamba riramutse atari ryeru. Turaza kandi kugaruka ku nkuru irebana nuko abadepite amaze kwamagana bijyanye n'ubwicanyi n'ibitero bikomeje gukorwa ni imitwe yitwaje intwaro ya CRP muri Turi. Ibi nabyo uraza kumenya neza uko byifashe. Abantu barenga 20 bose bakatiwe igihano n'ibihano bitandukanye. Uraza gusobanukirwa rero bakaba bazizwa ibyaha by'iterabwoba bagiye bakorana n'umutwe wa ADF Ibeni. Ibi nabyo ndaza kubikugeza. Amakuru ni menshi cyane ariko ndaza kunyarutsa hanyuma turaza gusoreza ku nkuru ivuga ko Kisekedi kuvuga umuryango wa Kisekedi barimo gukusanya amafaranga yo gutanga ku bikorwa aby'urukozasoni aho umuhungu wa Kisekedi yagize gukiyakahuka mu bantu akarasa. Hari abapfuye rero hari umubare w'amafaranga arimo gukusanwa kugira ngo ahabwe iyi miryango ubundi ceceke. Ibi nabyo turaza kubifata tubimene hasi tubisuke hano hasi ubundi byose mubimenye. Narababwiye ngo amakuru yizewe nta handi ugomba kuyasanga uretse ku Ibendera TV. Icyo usabwa rero nuko tugirira icyizere ubundi ukaduha umwanya amakuru tukayakugezaho. Hanyuma arayike yawe hasi aho ngaho ndayitegereje. Icyo ngusaba niba wamaze kubana natwe ndagira ngo nkubwira yuko aha ntago uzigera uhumva amakuru ajyanye n'ibihimbano. Narakubwiye ngo nubishaka uzanyandikire kuri WhatsApp umbwire nguhe link. Amakuru n'amakuru tuba twatuhoje mwabantu mwe. Hanyuma rero mwese aho muherereye mbahaye ikaze nizere ko mwagize ijoro ryiza. Mbifurije rero kuza kugira umunsi mwiza. Hanyuma mu gihe urimo gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere ugeze hano cyangwa se warabyibagiwe nawe wamaze gukora subscribe ukora like abandi musangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe banyu batandukanye. Munyemerere tubigenze gutya ubundi mukanya twanzike n'amakuru ku buryo burambuye.
muri aya makuru nta mwanya na mutoya wo gutakaza kuko amakuru ni menshi kandi mu gitondo tuba dukubita tubangura kugira ngo tujye guca inshuro. Hanyuma rero abaherereye mu Rwanda mu turere dutandukanye tayari namaze kubaha yambu ikaze mwese. Abaherereye mu gihugu nka Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Uganda, Burundi, Tanzania, Kenya, Zambia, Sudan, Somalia na Ethiopia namwe ikaze. Hari umuntu wamaze kungaragariza ko hari abakunzi badukurikira baherereye mu Bwongereza. Abantu baherereye mu Bwongereza rero namwe yambu sana, n'ubwa mbere twakiriye amakuru ko muri kudukurikira bari mu Bwongereza rero yambu, abari muri Amerika yambu, abari muri Canada, abari muri Norvege, abari mu Bushinwa, abari mu Buholandi no mu Faransa n'ahandi. Ubwo gisigaye no kutwigaragariza namwe abaherereye ahandi kugira ngo ntitujye tubibagirwa, ariko mwese wo muherereye mu mpande zose z'isi yambu kandi karibu muri aya makuru yo mu rukerera. Reka twihute rero twerekeze mu bice bitandukanye. Abarwanyi b'umutwe wa M23 bamaze kwigarurira mirwano imaze iminsi ibera muri Kivu y'Amajyepfo muri Kabare. Ndagira ngo nkubwire yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 ku munsi w'ejo masaha ya nyuma ya saa sita abarwanyi b'umutwe wa M23 bageze ahitwa Kabare muri grupama ya Ruhago bakora ibintu bikomeye cyane. Ni mu masaha y'ejo nyuma ya saa sita nibwo abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo na M23 bigaruriye ibice bitandukanye nyuma y'imirwano ikomeye n'ibitero bagabye muri Kabare baturutse muri Nzibira muri teritwari ya Warungu. Barazamuka rero bigarurira ibice bitandukanye birimo ahitwa Irenga, ahitwa Amajyambo, ahitwa Amwegerera, ahitwa Rubuhu ndetse n'ahangaha Ruhago. Kugeza ubu ngubu rero imirwano no muri rukerera ikaba iramutse nyuma yuko abarwanyi b'umutwe wa M23 bavuga yuko abakomeje gahunda yabo. Ahitwa Nyarubemba niho kugeza ubu abarwanyi b'umutwe wa M23 bakambitse, kandi bakavuga yuko aha atari ukuhatinda ahubwo ngo nuko hakambika by'igihe gitoya ubundi bagakomeza iyi mirwano. Nyuma yuko ibi bibaye rero abasirikare bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC bahise batabaza ndetse basaba misada myinshi cyane. Amakuru aravuga yuko tayari abarundi barimo kwambuka ubutitsa, bakaba rero ngo baje gutanga umusada muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru aravuga ko imodoka z'abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi zuzuye abasirikare n'intwaro zabo nyinshi bagaragaye bambuka mupaka uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'igihugu cy'u Burundi mu masaha y'ijoro. Rero abakaba ngo abaje gutanga umusada muri mirwano irimo kubera ahangaha. Reka twihuse tunyarukire muri aya makuru avuga yuko umusirikare w'u Rwanda wari warafungiwe mu gihugu cy'u Burundi, igisirikare cy'u Rwanda RDF bamaze kumwakira. No musirikare bivugwa ko ari w'ingabo z'u Rwanda RDF witwa Sergeant Sadiki Emmanuel wari umaze igihe afungiye mu gihugu cy'u Burundi, akaba rero ngo yamaze kugarurwa mu Rwanda. Nkuko byatangajwe n'umuvugizi wa RDF ni Brigadier General Ronald Rwivanga, yemeje ko umusirikare yarekuwe kandi akagezwa mu gihugu cye. Yagize ati yaragarutse baramuzanye. Sergeant Sadiki Emmanuel yari yarafunzwe nyuma yo kwambuka umupaka wa Gasenyi Nemba ajya mu Burundi atabigambiriye.
ibi rero ngo ni byatangajwe mu itangazo rya RDF yo kuwa 24 Nzeri muri uyu mwaka. Itangazo rya RDF yavugaga ko ubwo yambukaga yahise atabwa muri yombi n'igipolisi cy'u Burundi afungirwa kuri sitasiyo ya polisi ya Kirundo ni muri komine Busoni mu ntara ya Butanyerera. RDF yari yatangaje ko izakoresha inzira za diplomasi mu gukorana n'ubutegetsi bw'u Burundi kugira ngo uwo musirikare asubizwe mu gihugu, bikaba rero byamaze kugerwaho. Uretse ibingibi tubabwiye nta kindi kigeze cyongerwaho ku bijyanye n'ifungwa ndetse n'irekurwa y'uwo musirikare. Amakuru ya gisirikare adakunze kuba menshi akavuga ko RDF bamaze kwakira uyu musirikare wabo. Reka dukomeze n'aya makuru tuyerekeze muri teritwari ya Rucuru. Umuturage umwe yapfuye azize igisasu cyaturikiye hafi ya Kiwanja. Umusore umwe yahasize ubuzima ni igisasu cyaturitse kuwa mbere tariki 6 Kwakira muri uyu mwaka, nyuma yo guturikirwaho n'igisasu cy'intambara mu gace ka Kakono mu mudugudu uri mu birometero bisaga 10 hagati ya Kiwanja na Mabenga ku muhanda uva Kiwanja ujya Butembo muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Byasize uyu musore ahatakarije ubuzima. Amakuru yizewe yatanzwe n'abaturage abaherereye ahangaha muri aka gace avuga ko icyo gisasu cyari cyasizwe n'abantu bitwaje intwaro ku wa gatandatu w'icyumweru gishize, nyuma yo kwambura abantu bari muri minibisi muri aka gace ka Kakono n'agace ka Kakono, bakaba rero ngo barahasize bahateze igisasu. Abaturage bavuga ko ibisasu bitandukanye bikomeje kuba inkurikizi y'intambara mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko muri Rucuru, aho imirwano hagati y'inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo na M23 n'abarwanyi ba Wazalendo ikomeje gusiga yangije ibintu bitari bikeya. Abahanga mu bijyanye no guturitsa no gutegura ibisasu bakaba basaba abaturage kuba maso cyane cyane mu bice byagiye biberamo imirwano, kuko ngo ibyo bisasu bishobora kuba bigihari kandi bikaba ari byinshi. Kuva mu kwezi kwa kane muri uyu mwaka, Loni yari yamaze gutanga impuruza ku kwiyongera kw'ibi bisasu mu karere ka Rucuru gahora akaberamo imirwano hagati y'ingabo za leta ya Congo FARDC n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Reka twerekeze muri Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo, tugaruke ku mirwano yongeye kuramukira hangaha. Amakuru akavuga ko iyi mirwano yongeye kwaduka muri iki gitondo hagati ya FARDC n'abarwanyi bo ku ruhande rw'intare za Sarambwe, ikaba rero yongeye kwaduka mu misozi ya Kabaragara ni hafi y'umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amasasu rero ngo yongeye kumvikana guhera ku isaha 10 zo muri iki gitondo, ubwo ingabo za leta ya Congo FARDC zageragezaga gusubiza no kurasa ku birindiro byarwanya umutwe wa M23, dore yuko ngo abarwanyi b'umutwe wa M23 baherereye ahangaha bagabweho ibitero n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo. Bakaba rero ngo target n'imbone zabo bari bafite gahunda yo kuvana abarwanyi b'umutwe wa M23 mu nzira, cyane cyane baherereye muri bice bya Katogota. Abaturage baherereye ahangaha mu gace ka Kakungwe bavuze ko imirwano yongeye kuramuka, ndetse kandi ngo ibisasu bikomeye byaturikirijwe ku misozi iteganye n'umuhanda ujya ku kiyaga cya Tanganyika.
abaturage rero bakavuga yuko ngo batangiye kumva amasasu menshi masaha y'urukerera, akaba rero kugeza ubu ngubu ngo bakomeje guhunga. Reka twerekeze muri Mwenga na Shabunda ni muri Kivu y'Amajyepfo, naho hongeye kuramuka imirwano hagati ya Alliance Fleuve Congo M23 bongeye guhangana na abasirikare ba FARDC na Wazalendo. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi amasaha y'isa 11 zo muri rukerera, imirwano yongeye kubera ku musozi wa Horizon hagati y'ingabo za leta ya Congo FARDC, abarwanya ba Wazalendo n'umutwe wa M23 ni mu gice gihuza Mwenga na Shabunda mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Imirwano rero ikaba yaturutse kubera ko barwanya umutwe wa M23 ngo barashweho ibitero mu misozi ya Rutundu, kugira ngo n'ubundi abarwanya bo ku ruhande rwa leta ya Congo FARDC ngo babirukane muri ibi bice. Aha ni muri Warungu. Ingabo za leta rero ngo zari zifatanyije n'abarwanya ba Wazalendo ngo bakaba bahise batangira gusharinga no kohereza urufaya rw'amasasu ku barwanya umutwe wa M23. Bamwe mu baturage baturuka cyase baherereye ahangaha bavuga ko aya masasu yatangiye kumvikana muri iki gitondo, abaturage ngo bakibwira yuko ari amasasu atamara umwanya munini, ariko kugeza ubu ngubu ngo ibintu byaje guhinduka, ngo biba intambara nyayo kubera ko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Congo ngo batangiye bohereza amasasu, abarwanyi y'ibintare za Sarambwe yabanza kubihorera, ariko kugeza ubu ngo bombi barimo kohererezanya amasasu. Bamwe mu baturage rero bakaba ngo barimo guhungira mu ishyamba rya Bugongeza. Kugeza ubu amakuru rero yemeza ko ibisasu byinshi ngo birimo gukoreshwa ahangaha, harimo ngo imbunda ziremereye n'imbunda zoroheje. Abaturage bakavuga yuko ngo bamwe bihishe mu nzu z'imiturirwa, ariko kandi abandi ngo bakaba barimo guhungira mu bice bitandukanye nko mu mashyamba. Reka twongere tuzamuke twerekeze muri Masisi, tubabwire ko hongeye kuramuka imirwano hagati y'abarwanyi ba M23 bongeye guhangana na FARDC na Wazalendo. Ni ku umusozi wa Tongo no mu duce twa Ngururu na Oso Banyungu, ni muri Masisi, aho ingabo za FARDC na Wazalendo bongeye kugaba ibitero ku barwanyi umutwe wa M23. Amakuru aremeza ko abarwanyi ba Alliance Fleuve Congo ngo bongeye kugaba ibitero muri Ngururu mu rwego rwo kongera kugenzura inzira ijya mu bice bitandukanye, aho rero ingabo za FARDC n'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'Abazalendo ngo bahise nabo batangira kurasana n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Abaturage bakavuga ko bazindutse bumva amasasu menshi aha muri ibi bice, aho rero ngo harimo gukoreshwa intwaro ziremereye ndetse ngo hamaze guterwa bombe zigera kuri 2 zose. Amakuru rero akavuga yuko ngo kugeza ubu ngubu amasasu n'ubundi yakirimo kumvikana n'abaturage bo ngo abarimo guhungira mu bice bya Kicanga n'ahandi hegereye ibi bice. Kugeza ubu amakuru avuga yuko ngo abaturage barimo gutabaza kubera yuko ngo imirwano yongeye kubura ahangaha irakomeye cyane.
abadepite bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bamaganye ibikorwa by'abarwanyi ba CRP ni muri Turi, aho rero bagize uruzinduko ku munsi w'ejo bakagaragaza akababaro no kwamagana ibikorwa by'imitwe yitwaje intwaro ya CRP nyuma y'ibitero by'umutwe wa Convention pour la Révolution Populaire CRP ahitwa Kasenyi, ahitwa Bahema y'Amajyepfo. Abadepite bo muri Turi bamaganye bikomeye uyu mutwe w'inyeshyamba. Abadepite batangaje ko bamaganye ibikorwa bya CRP bikomeje guteza umutekano muke nyuma y'ibitero byahitanye ndetse bigakomeretsa bamwe mu basirikare ba FARDC n'abasivile batari bakeya. Bavuze ko ibyo bikorwa bishobora kongera gusubiza Ituri mu umwijima w'intambara n'umutekano muke. Ku munsi w'ejo kuwa kabiri tariki 7 ukwakira muri uyu mwaka, mu butumwa bwabo abadepite bagaragaje ko babona Thomas Rubanga uyoboye uyu mutwe wa CRP ari umuntu utagamije impinduramatwara nyawo. Aba adepite kandi bavuze ko Thomas Rubanga ngo atari umurwanyi nyakuri, ko ahubwo atagamije impindura amatwara. Aba basirikare bakomeretse bari kuvurirwa mu bitaro bya Yumiri ni Unité Militaire d'Intervention Rapide, aho abadepite bamwe n'abanyamakuru basuye iri vuriro kugira ngo abahumurize aba basirikare. Abantu barenga 20 rero bamaze gukatirwa ibihano bikomeye bazira guhuza ibikorwa n'umutwe w'iterabwoba wa ADF muri Beni. Urukiko rwa gisirikare rwa Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru rwamaze gukatira abantu bagera kuri 20 ibyaha bikomeye birimo gufungwa imyaka hagati y'5 na 20 y'igifungo. N'urukiko rwatangiye kuburanisha abanga mu bihe bitandukanye. Aba bombi rero abakaba bari bamaze ibyumweru 2 baburanishwa, bakaba bamaze guhamwa n'ibyaha byo kwifatanya n'abarwanyi b'inyeshyamba za ADF, harimo gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, gutera inkunga no gukora ibikorwa by'iterabwoba. Urukiko rwemeje ko aba baregwa bagize uruhare, abandi bagatanga inkunga mu bitero byakozwe n'umutwe wa ADF mu turere twa Beni, Rubero ndetse no mu ntara ya Ituri. Wahanwe bikomeye kurusha abandi n'uwitwa Jadson Kasereka Katrisa uzwi ku izina rya Kahu, wahamijwe ibyaha byo gukoresha no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba, akaba yamaze gukatirwa igifungo cy'imyaka 20 yose. Uyu Kahu yari yafashwe mu mwaka wa 2018 yafatirwa Beni, akekwaho kuyobora urusobe rw'abantu bavaga Butembo, Beni na Bunia abageragezaga kugeza ibikoresho ku barwanyi ba ADF. Yaje kwimurirwa i Kinshasa, aho urukiko rwa gisirikare rwa Kinshasa rwamukatiye muri 2021 igifungo cy'imyaka 5. Nyuma yo kurangiza icyo gihano mu Kuboza mu mwaka wa 2023 yasubiye kubarizwa i Bunia, aho yongeye gushinga urusobe rushya rw'abantu barekuritinga cyangwa se bashinzwe gushakisha abajyana ibikoresho bya ADF, no kuvuga gushaka abo twavuga ko se ari abagent, kuko ushobora kumva tuvuga ngo nugushaka ukagira ngo nugushakisha uwabuze, ahubwo nugushakisha abashoboraga kwemera gufatanya n'abangaba kugira ngo abageze ibikoresho kuri abarwanyi ba ADF mu gace ka Tuku kari mu birometero bisaga 12 uvuye mu mujyi wa Bunia. Rero yatangiye gushakishwa n'inzego z'umutekano kugeza ubwo yafatiwe kuwa 28 Nyakanga mu mwaka wa 2025 i Beni.
mu gihe yafashwe afite inyandiko nyinshi zamushinjaga zirimo izagaragazaga ubufatanye bwe bushya na ADF ndetse n'ibaruwa zitandukanye zari zandikishije intoki zigaragaza bimwe mu bikorwa bye ndetse zigaragaza anahari intege nke z'umutekano yagiye akusanya bwo yarafungiwe muri gereza ya Kinshasa. Mu yindi nkuru rero twerekejemo tunagana ku musozo abo ku ruhande rwa Tshisekedi barimo gukusanya amafaranga saga miliyoni 29 z'amafaranga y'u Rwanda ngo bacecekeshe abarashwe n'umuhungu wa Tshisekedi. Amakuru aturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aravuga ko umuryango wa Perezida Tshisekedi uri gukusanya amafaranga angana n'ibihumbi 20 y'amadolari na miliyoni asaga 29 y'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo umuryango wabo uzimangatanye cyangwa se ucecekeshe abo mu muryango w'umukozi wo mu kabyiniro herutse kuraswa n'umuhungu wa Tshisekedi. Ku wa gatandatu w'icyumweru gishize nibwo Antoine Tshisekedi usanzwe ari umuhungu wa Perezida Tshisekedi yarekuye urufaya rw'amasasu mu kabyiniro kitwa Nuovo gaherereye muri komine Gombe ni mu mujyi wa Kinshasa. Amakuru avuga ko ako kabyiniro yarasanzwe ari akanyweramo nk'umuhungu wa Perezida Tshisekedi, akaba rero ngo yarari kumwe n'umuhungu wa Bahati Lukwebo wahoze ari perezida wa Sena ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umunyamakuru Steve Wembi abinyujije ku rubuga rwe rwa X yatangaje ko Antoine Tshisekedi ukunze kwita igikomangoma cya Kongo yateje imvururu muri ako kabyiniro nyuma yo kugahuriramo n'inkumi bahoze bakundana iri kumwe n'undi mugabo. Uyu muhungu wa Perezida Tshisekedi ubwo ngo yarekuraga urufaya rw'amasasu, amakuru avuga ko byarangiye umwe mu bakozi bo muri ako kabyiniro arashwe arapfa. Steve Wembi uri mu banyamakuru bakomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo avuga ko kuri ubu umuryango wa Tshisekedi ngo urimo gukusanya amafaranga agomba guhabwa umuryango wa nyakwigendera kugira ngo abaruce abarumire ntibazajyane uyu muryango mu nkiko. Usibye warashwe agapfa, bivugwa ko kandi hari n'abandi batari bakeya bari muri ako kabyiniro ngo barashwe, abandi barakubitwa abagira intere. Gusa kugeza ubu amakuru akavuga ko uwamaze kuraswa akitaba Imana ari uyu nguyu umwe. Amakuru rero akavuga ko ngo barimo gukusanya inkunga y'amafaranga angana kuriya kugira ngo bacecekeshe abo muri uyu muryango. Reka tugane ku musozo inshuti bakunzi ba Ibendera TV, nitwa Mukada. Birumvikana aya makuru tuba twabateguriye n'amakuru aba agaruka ku ngingo zitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwese rero abagiye mu kazi nizere ko amuza kugira akazi keza, abagiye mu zindi gahunda namwe mbifurije kugira gahunda nziza. Gahunda za Ibendera TV zo zirakomeza.